Akiaria hindi ya igongona ria kuheana ceki cia uwezo kuri ikundi 21 mwena wa Kipipiri Nyandarua, murugamiriri munene wa bodi ino Peter Lengapiani augite ni marikitie kuhimbiria mitambo ya ukinyaniria wa kiriu niguo gutigirira ni makinyira ikundi nyingi otoria mahota matura-ini. Lengapiani uroranyititwo ugeni ni mubunge wa Kipipiri Wanjiku wa Muhia ni ureti atumia mbeu njithi oro hamwe na andora mena mawathe kwiyumba ikundi-ini niguo makahota kwamukira kigina kia uwezo niguo matwarithie na mbere ikundi ciao. Sasa kama Uwezo Fund tunaangalia ni njia gani tutaweza kuweka wanaume ama wazee kwa hii program, na tumeanza hiyo mikakati, tumeanza mambo ya kureview our regulation ndio pia tusungumzie wazee ambao wamewachwa nyuma, ambao hawezi kuanza biashara. Kwa hivyo najua with your support tunaweza kupata hiyo mswada imepitishwa ili tuweze kuona ni njia gani tutashikilia wazee wetu na waweze pia kunawiri ama kuanzisha biashara. Neuge unyititwo baru ni mubunge wa Kipipiri Wanjiku wa Muhia uria ugite atumia ni ituge cia bata hari kurimira mbeu iria muthia citwikaga cia kiguni muciini. Turaheana basari ciothe umuthi ni twaheana milioni 10 wiki igere iguka ni tuko tukiheana cia university college na TVET, wiki igere iguka ni tuko tukiheana cia secondary school cia special ni twaheana na unyitaniri uria wi national government noguo wiguku matura-ini. Hindi ya igongona riu muigana wa ciringi milioni 15 ni cirehanirwo niguo guteithiriria arutwo a thukuru cia boarding aria mari na mawathe na ikundi cia atumia. Mubunge Wanjiku wa Muhia na seneta wa Nyandarua John Metho makianirira gutiririra ruhonge rwa githomo uria mangihota na ihinda-ini o riu makoria thirikari ya kaunti ya Nyandarua gutigirira ni mathurima aria maramukira kigina kia basari iria maraheana matura-ini. Umuthi tukite ni undu wa igongona inene ya uheani wa basari ya boarding guku Kipipiri, na ni horo munene muno makiria tondu arutwo aria mahetwo guku ni aria othe maraihuritie. Tugacokeria mubunge wa itura riri Wanjiku wa Muhia ngatho na tukamcongratulate muno ni undu wa wira uyu munene arutite. Ni wega muno guthina mbere ku invest hari githomo. Aria magunikite na kigina kau maugite ni gikumateithiriria na njira nene guthomithia ciana ciao na gutheremia ikundi ciao. Ni tureithitie mburi, ni tureithitie nguku na tukagura nginya matangi, koguo ithue ni tuteithikite. Tungiikia ritana ritu gwi thirikari itu yongerere mbeca iria maratuhe niguo tuhote kuhingia maundu maria turenda. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV, njitagwo Wanjeri wa Kariuki.